Zdravo, ja sam Stela Karl Ćosić, profesionalni coach i trener. U svom radu koristim izuzetno kreativne points of view alate koji daju neverovatne rezultate. Ako ste vi neko ko se bavi profesionalnim razvojem drugih ljudi ili ste na putu ličnog razvoja, onda ova informacija može da vam bude interesantna. Pozivam vas na Points of View Train the Trainer edukaciju na kojoj ćete naučiti kako da koristite The Coaching Game i Punctum, alate Points of View. Šta je to što razlikuje ove alate od drugih? Points of View koriste fotografije i reči i izuzetnom kombinacijom vode nas do neočekivanih, ali veoma preciznih rezultata i uvida. Pre nego što se odlučite za Points of View Train the Trainer edukaciju, ja vas pozivam da dođete na jednu informativnu radionicu na kojoj ćete, na bazi ličnog iskustva, doći u stvari do zaključka kako deluje magični svet Points of View alata. Kako da znate kada će se treninzi i radionice dešavati? Tako što ćete pratiti Motiv Team Facebook stranu i dobiti apsolutno sve informacije o datumima i mestima održavanja radionica i treninga. Dođite, mi vas čekamo.